Acá el Couture, ¿eh? Bueno. Bueno, señores, ahora sí. Quiero decirles... Yo, abrime esta pantalla, por favor. Atento a la bola. Por favor. Ay, Dios mío. Por favor. Abran la pantalla, por favor. Ergón, sácate esto. ¿Tienes alguien acá que...? ha venido a saludar? سلطان غم چشم و چراغم مادر تنها گله گلزار باغم مادر بعد از خدا تنها امیدم مادر من با دعایت رو سفیدم مادر مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم در قلب منی این آرزوی آخر است گویم بهش در زیر پای مادر است دیوای من قدر تو رو نشناختم من را ببخش تنها به خود پرداختم مادر پرست